Ndagushuhuje ngewe nitwa Rugamba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ari ku butaka bwa Kenya. Ni mu nama iri kwiga ku mutekano mukeya uri kubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujenerali w'igihugu cy'u Rwanda wicerwa hagati mu bandi bajenerali baturutse mu bindi bihugu bitandukanye kugira ngo barebere hamwe ibijyanye n'uyu mutekano mukeya wakomeje kwizirika muri aya mashyamba. Yinjiye kuri ubu butaka mu gihe abakomando b'iki gihugu aribo bari gutoza cyangwa se bari gutanga imyitozo ikakaye ku basirikari b'igihugu kitarebana neza n'igihugu cy'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi bikaba binavuga yuko abasirikari ba East African Community n'abari kubarizwa mu mutwe uzwi nka East African Community Regional Force bamaze igihe kinini kuri ubu butaka bwa Kongo muri gahunda yo kugerageza kureba uburyo nabo bashobora gushyiraho umusada wabo cyangwa se gushyiraho itafari ryabo mu bijyanye no gukomeza kubaka amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibo abasirikari bumvikanye bagerageza kurwana cyangwa se guhangana n'iyi mitwe iri ku butaka bwa Kongo. Imitwe yakomeje kwica abaturage ndetse igakomeza no kudurumanya umutekano cyangwa se kuba isoko y'umutekano mukeya kuri ubu butaka. Kongo iracyakubita agatoki ku kandi barashinja abasirikari b'u Rwanda, abasirikari ba Rwanda Defense Force yuko binjiye ku gahato bakarenga umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakajya gutanga inkunga kuri M23 abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kubigenderamo. Abumvise yuko Generali Mubaraka Muganga yinjiye ku butaka bwa Kenya bahise batekereza ibintu bibiri. Abasirikari ba Kenya nibo bari gufasha abasirikari ba Kongo. Kongo ivuga yuko iri gutegura cyangwa se iri gukaza imyitozo yo kongera gutera igisirikare cy'u Rwanda. Generali Mubaraka Muganga kuko yagiye hariya se haraho byabihuriye n'iki kibazo kubaza impamvu abasirikari bayo bari gutoza ugaragara nk'umwanzi w'u Rwanda uri gushaka cyangwa se unashyira mu nyandiko no mu mvugo no mu bikorwa yuko rwose azakora ibishoboka byose agahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi ngibi byaba bisobanuye iki? Icyakora imyanzuro myinshi yabereye muri iki cyumba cyahuriyemo aba generali myinshi ntabwo irajya hanze, ariko kandi unyemerere gato dukurikire imodoka ya Generali Mubaraka Muganga tugende duparike hafi y'icyumba neza aba bagabo bakomeye bose bahuriyemo. N'abagabo bakomeye mu bijyanye na gisirikari. Ariko se abantu bari bakomeje kugenda bibaza ibijyanye n'abakomando bari guturuka kwa Perezida William Ruto, kajugujugu zabo zikagwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagasohokamwo abakomando bahita bakurikira abakomando ba FARDC babahereza imyitozo ikomeye cyane yo kurwanira mu mashyamba, mu ndege, mu bitaka n'ibindi byose bikomeye ku bijyanye n'urugamba. Bati birashoboka yuko hari umwanzi wava i Nairobi agatera i Kigali. Icyo gihe abantu bahise babirekeraho kubera yuko nta muntu n'umwe washoboraga gutanga amakuru afatitse ku bijyanye no kuba ingabo za Kenya arizo ziri gutoza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakurikiragaho baribazaga bati imyitozo nirangira abasirikare bamaze kwizera kuko bashobora gukora urugamba ko bahora bavuga yuko umwanzi wabo afite muri target ari u Rwanda, biragenda gute? Abasirikare ba Kongo barahita batera abasirikare b'u Rwanda. Biri bwitwe gute rero abasirikare ba Kongo nibatera abasirikare b'u Rwanda kandi bakabikora nyuma yuko nyine banogerejwe imyitozo n'abasirikare ba Kenya, aho umwuka mubi ntiriwihite ufuka hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kenya? Icyakora aka kanya ko umusirikare ukomeye w'u Rwanda yamaze kugera kuri buriya butaka, turakomeza gucungira hafi turebe ibiraza kuva muri iyi nama yahuriwemo n'abandi bagabo bakomeye mu bijyanye na gisirikare. Gusa ku butaka bwa Kongo biragoye yuko buri makuru yacu twahindukira tutareba ibyahabereye. Komiseri wa Police yagize gutya imbunda bayimwerekezaho rwose umutwe bawushyira hasi aricwa birarangira, akurikijwe abandi bagabo bakomeye bamaze kwicirwa ku butaka bwa Kongo kandi bafite inyenyeri, bafite amapita akomeye ku ntugu zabo, bazi ibyo kurasa, bafite abasirikare babarinda cyangwa se abapolisi, ariko bakicwa ibintu bikarangira. Gukomera cyangwa se kuba umuntu udasanzwe mu bijyanye n'inzego z'umutekano ku butaka bwa Kongo hari ikintu na gito byaba bisobanuye. Byose tugiye kubyumva kuri Kigali Line News. Ndabashimiye cyane kandi gukomeza kubana natwe muri aya makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro. Subscribe iri mu nkunga zikomeye cyane nkomeza kubasaba buri gihe uko mufunguye ibiganiro byacu. Reka duhere kuri aya makuru ariko kuvuga yuko umusirikare ukomeye w'u Rwanda ari ku butaka bwa Kenya. Ni mu nama karundura yahuje abagabo bakomeye ku bijyanye no gucungira hafi cyangwa se kureba ibijyanye n'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Mubaraka Muganga yitabiriye inama y'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya East African Community. Iyi ni inama yigaga ku kibazo cy'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama yabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 23 Kanama 2023. Kugeza ubu ariko imyanzuro y'iyi nama rwose naho iragaragara hanze ngo abantu bamenye icyaba kigiye gukurikiraho nyuma yuko aba generali ba East African Community bahuye. Iyi nama rero icyakora yateranye ni mu gihe habura ibyumweru bibiri byonyine
kugira ngo manda y'ingabo za East African Community ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo manda yazo nyine ihirwe ku musozo cyangwa se irangire nyuma y'umwaka ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Intara nyine yabaye akiziritsweho n'umuhoro ku bijyanye n'umutekano mukeya rwose byaranze ubushobozi bwose bwarakoreshejwe, ariko ibintu byo kugaruka k'umutekano ahangaha birananirana. Amakuru avuga yuko igisirikare cya Kenya kimaze iminsi mu biganiro bigamije kureba niba igihe ziriya ngabo zigomba kumara muri Kongo cyakongerwa, gusa nta mwanzuro werekeye iyi ngingo wigeze ugaragara cyangwa se uvugwaho niba bizakunda bari abasirikari bakongerwa. Ndakubitsa yuko ku butaka bwa Kongo hari imitwe ibiri yakomotse ku basirikari ba Kenya n'abasirikari bagiye muri East African Community Regional Force, abandi basirikari baza ku buryo buri privé cyangwa se ku buryo bwumvikanyweho ku ruhande n'abakomando bahise bajya gutoza abasirikari ba Kongo bagomba kuzajya imbere ku mirongo y'urugamba guhangana n'umwanzi. Andi makuru avuga yuko Kongo ishobora gutera umugongo East African Community bijyanye no kuba ubutegetsi bwayo bwarakunze kugaya umusaruro wa ziriya ngabo kubwo kutajyana mu mirwano n'inyeshyamba za M23, ahubwo abasirikari bagiye bumvikana bari kwihanganira na Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yagiye igerageza guhungabanya umutekano w'abaturage. Amakuru igisirikare cya Kongo, guverinoma ya Kongo bifuzaga kumva kuri abasirikare ba East African Community Regional Force kwari kumva bari kurasa kuri M23. Byari ibintu byashoboraga gutuma abagore b'abasirikare ba Kongo, abagore b'abategetsi ba Kongo cyangwa se n'abandi rwose bashobora gutanga impundu basohoka mu nzu zabo bakavuga yuko East African Community Regional Force bakoze icyo bagomba gukora, kubarasira kuri M23. Ni mu gihe kandi ingabo ziri mu butumwa bwa East African Community Regional Force zaba zivuye muri Kongo byitezwe yuko zishobora guhita zisimburwa n'iz'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo. Uyu nguyu n'umuryango uzwi nka SADC. SADC yigeze kuba umucunguzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 2011 2013. Wabibaza CNDP ibyababayeho ubwo bashwiragizwaga cyangwa se baraswagaho n'aba bakomando bavuye muri Tanzania, South Africa ndetse n'ibindi bihugu bikomakomeye birimo na Zimbabwe. Icyo gihe hari harimo abakomando ko barwana nk'amavubi bari bakomeye cyane rwose ku buryo kukurasaho ngo byari ibintu byakorwaga mu kanya gato, kandi ngo banarwanaga nk'abiyahura. Gusubira inyuma kwabo byari bigoye rwose. Umusirikari wabo waracitse ruriya rugamba rw'inkundura yakubwira ibyo ari byo, ariko abantu baribaza bati ese M23 y'aka kanya hari aho yaba ihuriye na CNDP yo muri 2011 ku buryo abasirikari ba SADC bagaruka bakongera bakikomanga mu gatuza bakumva yuko bari bukoresha imbunda zabo nk'abari korasa abafite inkoni cyangwa se ubundi buryo bw'ubwirinzi ariko buciritse. Ni ibintu byakomeje gucanga abantu, biri no mu bintu byakomeje kuvuga yuko ngo byateye ubwoba izi ngabo za SADC ngo zigeze magingo ya zitarafata indege ngo zinjire hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahangane na M23. Mu cyumweru gishize abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango ubwo bahuriraga i Rwanda muri Angola bahaye umushinga gahunda yo kohereza ingabo muri Kongo, gusa itariki zizoherezwaho ntabwo yigeze nayo igaragazo cyangwa se ishyirwa hanze. Icyakora ntabwo byari bishya kubera yuko byarakozwe rwose. Ibi ngibi ni ibintu byari bimaze iminsi myinshi cyane bikorwa cyangwa se bivugwa yuko byanga byakunda. Uburyo busigaye ari ukuzagerageza bakohereza abasirikari bavuye muri SADC ku butaka bwa Kongo bakajya kureba uburyo bashobora kugarurayo amahoro yabaye umugani kuri ubu butaka. Abaturage baho benshi barasa n'abiyakiriye bavuga yuko byanga byakunda ibyo kuzongera kumva amahoro ku butaka bwabo bitagikunze. Bamwe bahita bafata umwanzuro wo kwirindira umutekano mu buryo bwabo. Benshi batunze imbunda zo mu bwoko ndetse n'intoya. Iyo uhingutse ku rwuri rurimo abagabo baragiye inka zabo, benshi usanga baziragije imbunda nk'abaragiye inyamaswa cyangwa se ibindi bintu bishobora kubagirira nabi, ariko siko biba bimeze, ahubwo ni mu rwego rwo kwirinda umuntu uwo ari we wese ushobora guturuka ku ruhande ngo abe yabagirira nabi. Wazalendo urubyiruko rwiganjemo insoresore ndetse n'abakobwa b'abanyekongo, ariko kandi hakaba harimo n'abandi bagiye bava mu mitwe yitandukanye bafashwa na Kongo, barokiriswe na Kongo, nibo bashyirwa imbere ku mirongo y'umwanzi barakomeza kugenda bagaba ibitero shuma kuri M23. Dore yuko aka kanya ari we mwanzi wenyine uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo wazengurutse amahanga yose akavuga yuko agiye gushyirwa hasi n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ngo n'inshuti zabo z'akadasohoka M23. Ibyo yasabirije byose byaranze byanze gukunda rwose, akaba rero ngo ariyo mpamvu bahise bafata uriya mugambi ukomeye wo gufata ruriya rubyiruko rwa Wazalendo. Abantu baracungira hafi bakavuga yuko aribo bigeze kuba mayimayi ko abantu bakomeye cyangwa se babi cyane mu bijyanye no kurwana muri buriya buryo. Rero ngo akaba aribo bari gufasha igisirikare cya FARDC cyo cyagaragaje yuko kitishoboye ibyo kurwana rwose, ngo byaba byiza bajyahaye kandi kazi ku buryo ibi ngibi
bitazakomeza kubagora muri ubu buryo. Indege yacu nyemeranya icurikire gato kubijyanye n'uyu mukomiseri wa police hano ku butaka bwa Kongo wishwe yakicwa nk'umusivili utarageze yitoza bya gisirikari, umusivili udafite umuntu n'uyu n'umwe ugomba kumucungira ibijyanye n'umutekano, ibye bikarangira. Urupfu rwe rwakurikiwe n'amakuru atigeze agira ikintu na gito asobanura ku bijyanye n'iperereza cyangwa se ubutabera ku bijyanye n'aba bantu bari mu nzego z'umutekano ku butaka bwa Kongo, ariko bakomeza kwicwa urusorongo rwose nk'abanzi b'iki gihugu kandi barakitangiye mu bihe bitandukanye, bakagikorera bakakirindira umutekano, ariko bakaba bari kugenda bicwa kandi barashwe n'abantu bataramenyekana. Turere uko byagenze kuri uwa gatatu ku itariki ya 23 Kanama 2023, komiseri mukuru wa police muri Kasayi, aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwita Donatien Kimanda Godfred, yapfuye arashwe n'amabandi amusanze iwe mu rugo ruherereye muri Chipaka. Abantu rwose bumvise iby'urupfu rwe benshi barize, ariko baburiye bacira nayo bamera kubera yuko nta mutabazi n'uyu n'umwe uyu polisi yari afite. Abaturanyi be bo mu gace ka Kamalenga bumvise urusaku rw'amasasu rw'abakanguye, batangaje yuko ibi byabaye agana mu saa 9 z'urukerera rwose mu ruturuturu, hahandi abantu baba batagenda. Dore yuko ngo buriya binagoye kuba saa 12 ku butaka bwa Kongo wabikiri kwidegembya mu muhanda uko wishakiye. Barinuba bati turinubira rwose ubwiyongere bw'umutekano mukeya muri Chipaka, ibintu bimaze kurenga abayobozi kandi birafata indi ntera iteye impungenge rwose. Kino kibazo kandi kirakomeza kugenda kigabanya ikizere cy'abaturage kuri serivisi z'umutekano no ku butaka bwa Kongo. Bamwe muri bo bakeka ku rundi ruhande yuko uyu mupolice yaba yishwe n'abantu bari bafitanye ibibazo cyangwa se bari bahanganiye intebe hagati aho ngaho. Generali Silvano Kasongo akuriye igipolice cya Kongo utegerejwe muri Chipaka minsi iri imbere, yahamagariye abaturage gutuza kandi agatangaza yuko iperereza rizakorwa na serivisi ze kugira ngo abakoze kiriya cyaha batabwe muri yombi cyangwa se baryozwe biriya. Ari gutanga ubutumwa bw'ihumure mu gihe ngo abaturage bakomeje gutikira, yewe ariko ngo bakaba batewe ubwoba no kuba batikirana n'abakabaye babarinda cyangwa se bashirana n'abakabaye babacungira umutekano. Kugeza magingo ya murambo wa komiseri mukuru wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Chipaka, nkuko iyi nkuru itangazwa na mediacongo.net ikomeza gutangaza ibingibi. Guverinoma y'intara ku ruhande rwayo yo yerekana yuko ingamba nyinshi zakizwe mu bikorwa n'inama z'umutekano z'inzego zibanze kugira ngo iki kibazo gikemuke, cyane cyane nko kubuza ingendo z'amapikipiki y'abantu ku giti cyabo guhera saa 3 z'ijoro, ndetse no kongera amarondo ahuriweho hagati ya police ndetse n'igisirikari. Ibyo abaturage bo ntuze kubabwira ibyo kujya kwitambika aba bagizi ba nabi baba bari ku butaka bwa Kongo. Yicwa ry'uyu mupolisi rije nyuma y'amezi make cyane y'iyicwa ry'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'amahoro rwa Chipaka. Rwose ngo kwica bari mu nzego z'ubutegetsi kuri ubu butaka bwa Kongo biri mu bintu ngo bitangiye kugenda biba umuco cyangwa se umwera uturuka irukuru kumeza gutaha ibuto ku butaka bwa Kongo. Rwose biragoye yuko bwacya kabiri. Makuru yacu reka tuyasubikira ahangaha, ndacyacungira byinshi biri kubera hirya no hino, ubwo andi makuru nakagaruka. Imana ikomeze kubarinda no kubishimira, turabakunda.